le party ka thopui zung zung ten zawa in chi bai ka buk chewani ei tukina hian ei thu soi tur hi ka nei nuala ei hun ren lu tuk lovila a thamai ome ka thu soi nun ber chu jun ni thum kum sang ni som ni le pali kha nia ti chuan kar ma sa khan enge mo thu kan han sei zok bokani ka thu soi ma sak le tunin kara hian thil tam taka thlengin ka ria thil tha tam tak te po kan tia ma so na tam tak kan thlena siam that le han ti dik te po kan neya ti fu to lo te po kan nei ka ringa kan sarkar kum khatalo ni veta a chumi chunga kan progress report kan thil ti ang te han tar chuak donila hunin min dai don lowa kum to pin khoma December thla kan chief minister soikha kan ring mayanga min chang reng tu le min te tu de chuanin kan ti dik tok lo te pon muanga chuti rwal chuan thei top kan chuani ti hi chu party mi pui de chuan min riat puin ka ria kan theina asang lua lo ani theya ma ro chu thei top tak tak kan chuani tum khat kan in mu khom tumin council of minister meeting zuan in ka ria informal meeting do kan naya cm in lom thu kha han soi te nga tia dun thleng hian corruption a ming chiat na neyemo lem hlet na le chumia zonga ming hliau na nei kan la lo hi thinung le ti tak zedin ka lo mani atia chu vai lai hian mi te hil ti te kan phalo nei point ati lo la me ro chuanin kan pha nin ka ria chuwang chuanin alo mom ka tia kan soi masa duani masa bera chuan eng bernge kan tuipuya eng hinge a politics su ti hi soya tolin ka ria tun hnaya YouTube te ka man changin galo entry na political party rang thu soi te tin chanchin chathara te kan ngai thla kan share boka chu ta chon karil ro lom lian ber mai chu party trend khat hianin an maso na tu remo an mathli remo an kaltum dan emo an party in real bol dan le na kina chuan eng tikai mo an no sarkar vele miel ani point eng tinge ni yang tilam ni lowin azpm lir mai hi an soya an press release te kan chiara paragraph lia paragraph thum te zpm an ni top maya ka hethiam thowa f2 ania opposition party role and play ania kini pon kan ti thin thowa amero chu thil dang amason na lang lem lo amania kaltum dan le kan hoilam po soi hlei thelo a party le party ringot mai lai kan kal hi chuanin azora ma hian tuar donin ka chu wangin party ming dang pakhat ma zpm ti lo tel mi lo in tu kana en thu ka sei don ani keni chuan sem policy ni loin na tho policy thorim kan zuar kan tia chu kan party aw last longan mai ni lo kan hoi zong ani political ideology kha kan neya chu helam hi kan hoi ani kan tia tu na hin an thok mo pani chu wang chuan tu kina hian kan soi chian du chu kum khat le ka upa zpm sarkar ringot hi kan politics ani chuanin a fel don lawa chu wang chuanin party chuan hoilama nei thin eng ber hinge kan politics chuan hoilam nei ro se du lam nei la du lo lam po nei ang u chu tiang ni lawa political party pakhat khel ringot kan kal chuan kan that fal big em wang po ni lo hianin atram le ate le pekte thleng hianin akal tumlam nei lam hi mi pui hian pathian khongai na zara min thlang tling le mai don ani mai om mangyo ti te ka ngai tu rum rum ani ke ni chu kal phung thar zuar tu kan nia chu chiang takin kan soya chu kan kal phung chu eng te le ti te han soya cha oma kan in soina lian tak pakhat chu mizoram sarkarin voi khat ma thlai thar le na tur poisa ala da ngai lowa kan da ta phota te chuan tu ken agriculture minister oni zana tang khan kan in bia tak tu gai thu toi te po soila tha sin mole hei tun line enge mo oma han soi fia te po thalo mo ka te amani ka soi to kha a tu ken chu ka man lo tlat mai atia a man lo chana kha when I hear in enge ni Reliance Retail tele sarkarina thu thung kan zia e bozui zel khanin hemi East India Reliance Retail an ho du pan vice president Raj Banerjee lo kala
tu nai chuan an ti fel to in karinga kan chief minister te kan agriculture minister te nen thlai thar an leina tur reliance sina kan so thing an leina tur ton so man leina tur hi anon ti fel ani tukina khan in an ti fel to ti chu kan jing an tel lo chana po khani a ti chuan kal phung thar chu eng tenge ti kha tukina hian toite in ke mang buka le men mi pa ngai te na an thria thiam thei tur han sei fia hi kan tum do na a chang chuan a sarkar thu le la anga thilan sei hi chuan in ke ni ang ta ni chuan thria thiam har thina chuwang chuan thiam ang tok in kan han sei ve do na ni khatia ai kalan top ta ringot mai kha kan buai ani aminga minister ni chu kan buai khop mai hei ka bula kan senior pula naw ma buai ve viawin ka ring achan chu ai kal la tu te kha par de dang min ne ve khaw lo kan campaigner thate kan unit ruai tu te kan block ruai tu te chung te zinga khan ai kal la khan lo om ve tho so kan ha thok ai kal la khati za dan lo ba wang khan ti chona rom buai ta ni ta chuan in anon kala kan chung ko in ha na ni ani hi atop chuan in kan trang ve em kan tan chon ZPM sarkar an chia ni mai ten on tia kan chung ko in ha na berin sum le pai alak lu ve na mi aya kalin ti top da se eng ting nge kan om don an tia chan ha thin khop maya lu thak lo hi kan hiat ve na sa ni amay ro chu kan ho tu te chuan in kan han sei ho kal phung thar kan zuara da na ni lova chuwang chuan hei chin hi kan ngai na mang kan ti theilo an ti tlata an then chu kan saran in khongai thak a then chu rui lo wanga buai office kal thak to lo ten ni a then te phe wan duai zual chu enge ni ril rulam fel lo de pon lo ni hiala ai kal la lo thei lo te ma se khang ho tan khan chol dan thang khau ma e a pension thei dan thang te sarkar in duanga chu wang chon ai kal chu dan ani lowa ti top turan tia khoyang e kan ti top bang de kan sei ho kan ho du pa chuanin sa zumei zui tan na khoi lai nge abula kan chok mok lo chuanin ngai dam chinom thei lo ti ai kal kan han ti top mak maya rinai nang honga na amay ro chu dan ani lo mizoram pon la mai khoya ama sarkar na thokin ai kal an la lo ani chu wang chon ai kal kha dan ani lo wangin ti top tu ra tia chu hote in chu kal phung thar chu ni mai a om to lo ani tu na hian tin MCS officer senior tak pakhat chuanin kanin komna minister tu sar te kan men han te vea sar kan soi tu chu ni mi alo nangin thil pakhat ka soi duwa te enge ni ta ka ti ai kalen ti topic alo masin achan chu midang in an ngai tu alo mai theya tu na tra kum song ma hian kan sarkar office ai kalin an khat don in ka ria ti hun thren khata pe chon accounts pu an khoi to a ti ano ti chuan a boi thak lai chu na thok ne dan ni lo wangin disciplinary action an chunga lak thei si lowa an ti that lo point tin chu mi piala ma chuan a boi thak lai chu rinom na enge ni loyalty kha an nei ve tak box si lo mi ai kala ni mi wang khan amai ro chu office an thu box ya chu chuan kan ram hi ti tom ngam hi om lo ulang chuan in tu na tang kum so ba chuan kan office ai kalina khan do na ti a soidan tak chu kan hlo tha to sia kan hlo za enge ni za zel percentage cheten la khan ankal du zel mai box sia kha kan ram kal phung alo ni to tu nai ro chuan kal phung alo thar ta ni ti hi e kan han soingam ta ani adon le chuan traffic jam in thak hi hun in thak hi in lo chin che ve em ka helowa traffic jam hun hi in thak ani achan chu sarkar pisa hun taka tran tur te ni mai dan thareng ba kan lek ko ran lo ani amai ro chu biometric attendance sen tia enge ni mani mail mai han lana attendance call mangala khani ta ka chuanin atlai le ma kha rian run to maya tin tu na phe chuanin hemi application mo QR based mang hianin attendance an la na kai phone atang an ti thei kai application si manania chumi mang chuanin e thil hi an vil ta vek mai ni an chu hun te an lu hun te kha office a emo sikula emo college emo mania mithi vuina dan thien tenen college zir thir tu tenen kan in muwa kai mangin min thung de urun to mai sia a boi thak khop mai tu na mithi vui tu ran chu poi boi thak do nin tia amai ro chu dan ani ya dan kha kan lek ko tamai ani chuwang chuan tukina hian
chung thil ho te te angal lang ni sia chuan kal phung hi lo thar ta ni ma ro chu then chuan chu sarkar na thok te ob be na emo enge ni nuai chia na emo an chunga lal rot emo te ang deuh ten min han pu don dona kan sarkar le huna chuan a hei kan thla du leng ti ang hoi zong ten thu te kan han lo choi don dona a zia lo khop maya sarkar na chuan tan hun le ban hun a oma chu tiang tak chuan kaltura ni e kan ti mai ani tin sarkar ha thok pon lo mani sarkar na thoka hian thok tha tak tak a huna kal chat thin anom a hun tak a ho thin anom chu a than hem zo pon niang amai ro chum in thla da te anom hian thil thalo ti tu te wang in ti lunga hi a olang reng sia an hlo za tai nang bok sia khang ho te khai rual an anom ta kha a thok tha ho hi an lom em ani chuwang chuan voinai hian in thil thar kan ti hi o sarkar officer order om sa reng kha da nangin kan kalpui ta mai ani adon le a chuan hlola khun hi ania thatira lak le thatopa lak hi a poisa chuna in zan reng te kha kan tia andika amai ro chu a tho dan khai nang theilo ni then chu sarkar ha thok pension te kanoma in rechiang ani taktaka chuan in luaman pe ka ngai abong nu te bill te po pe ka ngai lom internet man te ni vek to tu na chuan tv man te tin a har sa ber so ka chu lon ru langai a huna ani lo chuan in kan civil score a chia thila buai zo thin ni khat kan thiet kha chuwang chuan group c le group d chu a hun taka kan han pension zata sarkar sum cheve la kha ala pun si lo wain a chang chuan a le b han muan thret chang ma se ataka a hlola tu ten an hlola khun an thret to a chuwang chuan kan sum hi pung thut lo ma se ayan kol dan akal phung thar ta hle ni ador le kan soile du chu na tho thada kan in el cho ta hi lo mom ka tia ni mi han dem buai lo in han soi dai la hemi mp le mla local area development fund kan mel khiat tran tir dana kha a fu tok lo deu boka chuwang chuan mi pui khan in kan chik tok lo wa kan te fet lo wa kan thik thu po che lo ni amai ro chu ke ni chuan na tho a thatura ni kan ti nuwa chuan in na tho thada kan in el ta thlat mai ani veng te khuwa te zpm mla nei na huna po veng le veng asum sang sun zan ranga in elna alo om ta zel ani chuwang chuan zoi in na tho thada kan in el chho zela tuna chuan opposition bill te po ni ang khoi huna po asang soneng zan nge eng tin nge an tho ti mila na to thata in elna alo om ta hi akal phung thar hle ni zep thu chelo tun man chuan hetiang nga mla fund te mp fund te hi thuk rudewa langmang lowa tlema i khoi lai kila mohan i tar lo aya thalak dal tur tok vel nge ni arun dal vel atia ti de mai kha kan lo mel khian rei to tu na ro chuan akal phung thar ta ni hey household mr kan tiang chi te kan han ti tlem sarkar ina an ti tlem kan sarkar thara minister te na ankol theiza te kan han ti tlem vak mai te azan ve ti tlem ania amai ro chu sap chong an hoya chu mitelo chang kan survive tho sarkar motor chungchang apo hian official car pakhat chumina ken tela support car chu chi chu minister in kolani tun ma deu te ka chuan in ria khang gad thang kan lir theiken ba ka khan department rai motor kha ankol ruwe minister in bula chuan sarkar motor ding rui thein ani tuna chuan chu tiang tel mi alo chuan in min pek pakhat kha kan na ringa support car pakhat dang ne amai ro chei kum khat chu kan kal ve thei reng mai alo nia input du alo khan tin chu mi piala ma chuan in thil thadeu mai chu hetianga kan car manate kan motor manate hi athar ni lovin ama mi kha kan la reng ani sarkar na in thla ka piang in motor tharan lei zelanga kha tuna hen kan la tilawa thla khun te chu lo mang ka motor de pe chu chang chuan in an ti fu lo chang chuan in an nun hlei thei lo te po anei dewa mai ro chu kan siam zela kan la kal thei zela ni chuwang chuan in po ni se kan sei du lai chu heng thila te hian in chu atir ka se yang kan pui nol pui kan thria thiam thar tu thei turin kal phung hi athara nei ti hi kan sei chiang du ani hei hi in chuan na tur po ni in ka khrelowa kal phung pa nga ya nei mai la zoram hianin heng te hi kal phung pa nga ya nei chho to ila nakin zela po intilian bung lo intiro pui bung lo khan
thil chu lo ti thei khop mai ti hi atakin kan lan tir chho zel ani kan minister senior pakhatin kan cabinet minister pakhatin ke hi chu ano pangkan ewang hianin minister office ate hianin thingpui ta ka in kuala ka man chang chon te khan kan ti thina ta chon te tu ma khan minister hi anlo minister khop mai hi lo ne ti engtina mo kan hian official zo hi anom thiam lova engtina mo kan han ti hianin kan ti lo turang deuh ti hena in nga ya a official lam zo hianin in chuti lo hi min ti le thina tia adik me len ka ria de china kan hun serpang tu seyang khanin karil ru lian taka chuanin heng do kan te heng mun heng office te hi kan ta po ne lo sarkar na to ka pension thla kan na tur po ne lo pathian in luo hori turamin da chung hi chuan za takin vong mai la kan ti tur ti la kan ti lo tur ti mai la chu ti chuan atakina kal the ani ti lan tir tu atran tu mila chu kal phung thar chu nin ka ria zoin kan phak to ka kan kal pui ve me ka ni e ruang phur chung chang hi a hau ta khom mai e tu kina kan lom lo hi puketi ro kho hi palak bial kan ti tuipang bial kan ti MLA thin khania za khom mai voi thum MLA ni to ni anna men lo le ni voi thum MLA ni tura a thorim dam te le a be dam te soidon se a soi thei khopang an har san lian tak chu ruang phur ani ruang phur a aizola ta palaka te vada emo pu w chona ma bial kho zola te khila ma handa reng tur chuna hau tak le ani ta chuan zep thua cheng lo sumla lu na dang an nei ani lo chung khoyami mo an po angai don engami mo an po hek zel angai don ruang da tura kanin be se deu to sia wang hian chu ZPM chon in than ma khan kanin zorna chuan ruang phurna turi budget a kan dang kan tia kan da mai ani tuna hian deal to me zani somthum le pariat ne na kumsang ni somni pali ni nga chung hiam cheng noi zani somthum le pariat ruang phurna sum kan pe chuak to ani chung te chu kalphung thar chu ni mai kalphung thar sum chevel hi toite kan chui te finance summit chu ka he lo khop maya expert kan ni lowa tin mi pui nol pui hian kan the thiam lu tuk chuang lo ani chu wang chuanin kan thiat thiam thei dan turin kan chief minister na soifo thin electric bill chung chang hi mi zong hi a chhor tu le aman pe tu kan ni boka kan soyenge kan thiat thiam dan turin electric bill hi kan han bata ni kan han peta kan pek tlai wang khan atlai man hi kan choi ji ani amai ro chu kan pelo thei si lowa atopa kan pek le tho kha ngai ta chunga chuan tun nai kumnga hi kan kan soi ma yo lo chin sia ro sang ni som pakwa som ni chung khanin noi lir zali som ni le pali electric bill kan pek tlai wanga ba kha a kan choi kha kan han petaringo ta kan choi ni chu sang ni som ni pakhata noi zali le pakhat kan choi ni khat le ni ingara zathum noi zathum som li le pariat kan choi ni thum ni thuma noi lir zanga som le pasari kan choya ni thum ni lia noi lir zanga som le pathum kan choi ani chu a to pa kan petale tho kan la choi boka ti chuan heng kumnga chunga kan bel khom hi noi lir sang ni zat ni le pathum kan choi extra ni chu kan ho tu ten IT to bangun dia sum kan nei lo chung electric power le na bill kan pek to kha December tha thleng khan vaibel se zali somnga le pane kan han pe thop mai ma ro chu chung bill kan pek ahun taka kan pek awang chuan kan ba te kan clear chho zela zoin china mi kan nuai na ne ka soi ka chu vaibel chi o vaibel chi ni chun nuai lir singli le sanga le zatni chuang ni chu to kan pek ka ti chuan chu mi wang chuan in ahun taka sang ni le som ni le pali ni nga kuma electric bill kan pek awang khan kan choi to lo mai ni loin a bonus ha kan dong ve ta in pe thai mai min tia cheng noi za hi kan bonus min on pele ta ni chu lo ma zoi chuan kal phung chu thar ve zel ani te chuan ei GPF kan tia General Provident Fund ate hi an la chuak thei lo thina an mani ta ni renga kha sarkarin suma nei lo wangin a nei thu da chuan an ti turani an ti kan ho tu ten ZPM sarkar tir
sang ni som ni le pathum December le sang ni som ni le panga January mo tham ma sa thleng ai kar han GPF tang hi cheng vai bel chia nuai ani to lo tam to ne vai bel chia zasari somria le pani point pali kan ho tu tenan pe chuak to ni chu adong tu du dik tak tenan dong to ni chu chung ta nga chu an chua ni chu kan thia thiam dan tu chon pension sum he sarkar ta dok pension nge mozat ka mu cheu ni tun ma de chen in pension a poisa la hal maya dor ka hongang a in hun ka leyang huan ka leyang he e zon nai bul ka thanang ti te in han ngai tu thina in dong in ti thei mai ngai me chu tho khat lai suman buai kha chu a chuak thei ta der lo pension khan suma chua pui lawan buai ni chu kan ho tu ten ti di khram an duwa chu wang chon kan pensioner ten an tuar na sa le ni ti an riatin kan sarkar tir train thei top chuin pension sum bat sak te chuak khan han tum ta pension and other retirement benefit an tia poisa an pek chua za thi cheng vai mel che sang khat zan hi som sari le pariat le nuai som kwa le pali ani a tlem lo le ani chu tu nai hian kan sarkar nuwa kan pe chuak ta zel ani chu tiang mang chuan kalphung hi athar zel ani ti te tukina hian kan soi duwa tin old age pension kan ti tar chom na enge ni tar pension kan ti te le hemi puan pian phunga rual ban lo mi van doi te le mi thai pension ate state in a cheng za pek thina kha sang khata kan ti punga state share ti chuan sarkar lai pi thai kan la dong tam lo e ma vai mel chani le point som thum le pakhat che point pathum pakhat che kan la donga chu ti chung chuan aron thlen huna apek tur state matching share state in a alo do le na tur kha tuna hen vai mel che som thum le pathum point pakwa le pakhat hi budget a hen kan da long ve kani chu thiang chuan in than ba kan awang khan ataka ti turin kan in ruwa mana atak point kan kalpui ze na ni tin exercise lam kan soi te thu dang e Christmas dona khan exercise station pathum kan honga politician tongin han tongila leilung pian tirata exercise station lo mi lo na APW chona ma bial khozo la le site wala le na thiala kan honga khozo le site wal chu kan chief minister na hong nge ani chuan te chuan lir thei te in kan in thuam tha chho do na sarkar in exercise te min du ta tin e thok tu da po kan na chho zel do na heng a hian exercise a thok thei tur la kan du kut vung ber bur lo ke vung ber bur lo ataka thok thei tur la kan du chu tiang tur chuan e tran kan la chho do na ni thei tom kan an chuam vai va kon khotlang te ne na tang rualin a sen chilen an ti thin chu tu na chuan abula khwan in duty na hun e MLA fanin kan sa khotlang ne tang rualin ven bu kan tia a sen chilen ti chu ven bu len tin an thlak to a tu na khwan in a to lo wa ngai ani chuwang chuan in kal thina nga alo veng kuat to ni a zoi in ba kan so na amai ro chu tu na ya ram mo le phun chong zuwa che sia kan din huna thalawe mi an thi zoi a dam doi na min tam tuk ti te kan han thria Home Minister Hoin Kulai Aizol West 1 BL2 ram mo le phun chong BL2 MLA puting bisil ven chung atene joint meeting kan ne exercise le police tene upon the same joint operation ne try and the January ni som thum khan ram mo le phun chong an zulu chila zubil lai rothi trin sing ni sanga zanga somnga le paru le zu siam na mun pui za le pakhatan ti chia tukina hen in puangila athili zep tret lo turania kan kharenga ni om ti hi exercise point thina na amaya ro chu kan thalai ten an in lo thei lo sia kan fa te thawan ni kan chen pui te ni kan in luat ten ni kan thenom kan kom thin ten ni ya henga hian kan khau le lu tuk chuan su tlan chia man mo taka su siam atla le zuala mi te to le zuala che le zuala ina kan thi zoi bok se engtin nge kan tiang ti chu ngai tu ngam chu ngai he wang hian a sen chi hi kan zuarang tilam hi chu kan soi thleng lo nangin eng hinge engtin nge kan don ti chu huai do ngai tu ngam ngai in ka ria zu chia it lam kha ne lo ne ka soi hi zu chia kha it tura ni lo adang po pathian min pe mai nga thu chu amai ro chu tu nang rengota kan thi zoi mi thin ral ve thinam akanin puan pon ne ro se ke ni bilai zon west to chon mi thi kan ral hianin
aruk de wen wang le kan han tiang ai thla ka hrom te khom mai som thum le som li in kar kan thin em mai ani eng tin nge kan ti don te hi chu kan ngai tu tla na ngai mi ngai exercise minister ne chana mo phurtu bon in ka in thria hrom ka ti thina ame ro chu khoi mo la ya hi chuan eng hinge kan ti tu noi se patlan chia kan mi le sa te an thi reng bok si chuan ti the hi ngai tu thlen po ngai in ka ria aga thin lung tak takin ka soi ne chu politician ang bon ka soi to me lo la hi chu in lo thei lo ho na zu chia lir in an thi zoi na ram ni reng po hi a thaberem te kan ngai tu nga mangai in lo thei la thaber ke zu in lo ka ni amai ro chu mi khan sun in lo thei vek si lo wa an in sun kha achia te lak ruk te hoi mi mo lak lu ruk te kha ani reng si lai hian ngai tu na film mangam lawa in hlau ton le in za ton enge mo dera reng tur kan nem he ram hi he nam hi tlan chereng tur kan nem ti te hi ka ngai tu ani thin lung takin ka du to kan ka tu idot khalam ka chu na don le chuan kan department hey labor employment skill development and entrepreneurship hi les de kan han ti ta an wa hey Mizoram youth commission te mania kan youth commission chairman in kan na siam dan song ta sei to kha hemin huaya hian mire theizo labor kan ti mystery le enge ni azui tu te thing mystery cement mystery kan tiang chi te tin rora la te cubic meter rora chu te cubic meter ti quarry mi te a tin e balu la te heng zong in zialu na in lo thin kun na thokai in lo thin zong chu Mizoram Building and Other Construction Worker Welfare Board noya hian kalphung kan ti thar do na labor te bana kan kai do na chu kan ti fel to ani January ni som ni pakwal ni som thum khan Union Labor Minister min ko kho ma chu ta po chon he thui ka puanga chu ta chuanin Labor Minister an kal khom ve ka secretary kal khom ve commissioner te an soi ve de unga tani nang ni chu khrorin thilin soya nuai bin thilin soya heinin sing bin kan soya mi hring po kan tlema kan sum po tlem chu wangin kan labor welfare bo ta kan fan nei ang te po hi labor ses ling khom paisa te po aman dan ke mani ram milamin phal sakan duk katia chu ta chuan sap thongin ka soya we will not break the rules but allow us to bend the rules katia nui dam dara dan kan bo chelawang amai ro chu dan hi po fan min phal sak ro te katia ni chu ta chuan kan labor te bana kan kai do na chu ma chop le chu tu ni puan na hun ve kan ni lo wangin ruam man na thui ta kan siam to kan kal pui chho than mai do na ni tin ka ngai tua nakina thang thar han ti turem chu galan ni lo wa thang thar ten lom zelang te po kan ti ve thong e ta chuan mi rel sa zom duok tur hi kan ne big lo wa national level ani mo nakina phei chuan hey kan mizo thang thar te yan trong ten thiam em to international level thingin a rel tu athan tu he minister te pokan te na chon tun ma tangin suma hai chuak thei a chakani o ti khami ringot ni lo khulama soi ve thei a soi ve tu a tel ve zel tu mangai enge mo kan ni ve ngai he nam hian mi rel sak vek tur kan ni lo wa to emo poisa zudil chuak ka piang eng tin ngen dil chuak eng man rongen man tilam ngai tu to lo adil chuak ka piang ringot ni lo khan sulai chu politics a hianin kalphung kha zoi na thar ve zel tura ka ngaya chung te chu kan soitel do atin heles de department hoi hian private placement regulation bill sang ni som ni le panga hi tun budget se sonai kan pulut do na chu ta chang ram pon na thokte zeni zo ka dan thazong noyan tho theina turin chu ta thil har ber pakhat chu registrant agency ni nia ram pon thok turte anin zialu nai Mizoram a thei ve tlat lawa mui tla pe me mani chu kol pui chu kan kheng thla kan ngaya January ni som thum le pakhat khan Ministry of External Affairs kan zudora kan tifel thei tura kan ngaya hun chin min dal to kan ngaya sarkar department hi kan la tingai lon an tiama ro azia ka government ti om kha kan tia NGO ni deu zealan tiama ro chu kan han tia e pen ka tanga en te kan nei kan tia tin chu ba ka GST pe ka ngai en te kan nei kan ti zela kan ti thei tura kan in ngaya Mizoram atang ngei hian registration hi kan ti thei to don tura kan ngai ani chuan
ato nga tan chuan kan department sports sung chang hi ka soenga toite hey national games athleng me ka gold medal pani kan la taekwondo ania Mizoram Amateur Taekwondo Association thuai tu te chunga lom thu ka sia alom rualin ka en renga chung re la hian za nei ka nei ni a hreom ka ti hey chen hi sports kan boi pui ve a sumdam ta kan se kan medal chu hey mai hi ni boxia mana po ka soi to national games oma peng kan zaka north east games a po paruk na te kan nia chuwang chuan medal la thei tura kan thana ngai ni kan tia contact sports bun pui tur te po kan boi pui me ka tu na kan the lu hi a fel tura kan ngai chulam chu kan hoidon ne sits OTRI hnuaya multipurpose indoor stadium lian available se som ni manvel noi sang ni manvel sa turing kan buat sai me ka ti chuan khalam infrastructure kha chu akal me kang chuaya poimo in fiam mi da mason na lai tak tak ate association te na tho ho be hi angai national games ero chu Mizoram Olympic Association tir chu ani tho ma se an lo ho mani ka se to lung na kan siam fela kan thu kho mang engtinge ale pek zela engtinge ma kan so nang disciplina than big te nein heng national games tel hawa hian engtinge medal at nai theng ti hi saptong in brainstorming session ne ngai ni ka tia ni khat pum hlum e po ka hun ka penga soi hoila kum khata thleng duak lawng amero chu ZPM tu na kan tram man mek to pa hi chon kan medal za thi ma son ngei ngei tur ani ti hi ke ma po ka commitment ve nia chumang chuan kan tram do na ni sports kan ti hian a infiam na hian ma son ro se a infiam mi te hian ma son ro se Vision 2036 Olympics kan ti India in thena tuma wangin kan tel ve duani ti in January ni so pasari khan samagra siksa ne thoho na thutlung kan ziak to no pang zoka kan zir tir don chuan January ni som le palia kan chief minister in empowering Mizoram sports in fiam mi te bana kai na a honga ta chon vai mel chan ni le nuai som nga da ania ti chuan chumi mang chuan thingtlang kil khor ber poina coach an dil chua theina tu ro man na kan siama no pang kum som kumria ta tang kum som panga in ka training na tur kan kalpui do na ni hei kan ti tran to ka in ro man fel so ti do na tin tuipiral games nei zota ka January ni som ni le panga a zota ka khan chumi vision nen chuan an na ti ngai me lo boxing kan han ti thana archery thalka kan tela tin mar satran tur tui changral games a hian wrestling boxing le engeni weightlifting a tuna in coaching kan pe boka chuan sikula wangin exam vai kan chola kan chunzom le dona chu sang ni som thum le paru ma thlir nein in fiam mi te ma son na tur he sarkar hian kal pui me kani chung lo po chu sei tur tama mai ro chu kan du tok do na nga then ka thian in hak thu pa sei le turin min te mai ro chu ka sei to lawang karma sahan kan sei to a he kan ya tilai thu ka sei ka chong kala film che ro ma ro chu ka film mang ka tia tunai tron ka kon fi ani ti sol kan nei lo ka tia ka sei di ka ni Mizoram Election Commission chuanin Mizoram State Election Commission chuanin ti sol na nei lo we min tia ti sol ne min pu kha eyes always to ma son na thu kan puan sarkar ena puan vek to kan puan non kha nia cheng nuai hlir sang li zanga som thum le panga in nuai som nin tui kwa lui kama a khor som nin nuai sang nin kong kan sia bang paisa da to ni kan tia aizol tlak lam zong zong chhor tur vai va kon bazar kan sa don vai bel se som ni le panga da ni kan tia kan lom te lun ne kun min ben pui tu tura kan rin a chunga cheng ve zong zong eng party po huap a kan tia ni lain min lo hek te da ya amai ro chu ei hek na khatut linga ngai lo into na chon no lan ni ta a mani ha ka soi thoi kam puan ngom lo te po mani ya ka tia saski pa tuan noya vai ba kon than mual khumi tu na atol le aminte siam na tura e nuai za thum chuang an da te po kha kan soi lang lo nge nge zo kha ni a po ni se tu kina hian kan du tok do na nga to pa chon hei village council le local council kan thlang do na tlang khom na ta na kan sei lo chu Mizoram kumli ZPM ala sarkar do na Zoram mi puite thingtlang le khopuya mi te kangen du chu sarkar ne na in nerem taka thok thiam ber tur
sarkar lai ne na mason na engineer ginzala lakhana ti thiam khom mai mason na bom zone pui thei tur min than pui ro dia ti thiam lein ka ria le lama sarkar tanga le lama VC le local council a khan mason na bom min zone pui thei tur I thlang angu tia chu chukan tui ni duwa aru langin soila la ruling ngai lo kan nia kho khata mi chal lang le mi hau sai ZPM an ni manglo are thele ber kan ni de uzela ni ngani puang ange khozola excise office kan honin sarkar official ron lu tak tak maya pia party mi pen on lu ve boka kamula chief minister thua pudu ZPM le ZPM lo thang them ta son ka te engtin ngei ria ta de a ber so ZPM kan ni mai ka te a mi ka so pa angoi mai don mo ka te athu soina khanin he kan minister hian a ber kha ZPM ti cheu ni ati ase kan ni dewani chuwang chuan tingtlang a bokan han ena VC muin min na muvak lawani amaya ro chu mi pui te kangen du cheu chu thlang tlingula an ni ve mayang an om ve lur mayang kan emele zinga mi te po soi chiat tong na sa kha ti than ni kan minister a te po ve khatmalan lam minister lo chu soi lo MLA po la ni ngai lo ta te chu engen tiang ti khan ni ve amaya ro chu an thok tha mani chuwang chuan kan khuwa kan venga ZPM local council candidate te village council candidate kha in han ena an ni chua an melin mi ho lo ema in ti dewani point han thlang tlingula kum nga chung ruai tu ne chon thei top chuin kan MLA tenen kan minister tenen kan sarkar ne nan thok honga khotlang tan veng chung tan kan ram tan ma son na thopuya tu na ri chuan an thamer ri ani bana kai kan kalpui zel don chunga tan chuanin eta sarkar atanga local tur ani akai pui tu an thang chung ta chu hrenangin tun in thalom tura hian ZPM village council le local council candidate te vote theu turin mi pui te ka so ma chu kalome